U nedelji solidarnosti obezbeđen je novac za 700 kvalitetnih obroka u narodnoj kuhinji. Tim novcem obezbeđene su kvalitetnije namirnice, pa su korisnici ovog programa danas, pored musake i hleba, dobili i desert sutliješ sa čokoladom. Super dodatak, super. Inače, da li su ukusna ovde jela? Jesu, kažem vam, izuzetno kvalitetna i ukusna. Ja sam prezadovoljna. Donator bogatijeg ručka u nedelji solidarnosti je vodeća IT kompanija u jugoistočnoj Evropi Comtrade, koja poslednjih 25 godina, pored profesionalnog uspona, razvija i humanitarne fondove. Ono što ovu današnju akciju čini izdvaja od drugih je upravo to što predstavlja lični čin zaposlenih u kampusu u Kragujevcu. Mi smo se samoinicijativno organizovali, prikupili sredstva i kroz Crveni krst u Kragujevcu usmerili ih upravo na narodnu kuhinju. Ovo će biti jedna u nizu akcija jer planiramo da ovo postane praksa među nama zaposlenima i apelujemo i na druge firme i pojedince koji su u mogućnosti da se pridruže ovoj akciji. Predstavnici Crvenog krsta naglasili su da su ovakvi primjeri društvene odgovornosti dobrodošli zbog onih kojima je pomoć najpotrebnija. Evo samo da vam kažem primjer jedan, 100 dinara je godišnja članarina Crvenog krsta. Za 100 dinara možete da nabavite pola litra mleka, jedan jogurt, pola vekne hleba i jedno jaje. Samim tim već možete da nahranite, svako da da po 100 dinara naših sugrađana, njih je 700 obroka dnevno, zaista znači možete da se izračuna koliko može ljudi da se pomogne sa relativno skromnom sumom u današnje vreme. Volonteri Crvenog krsta zaokružit će nedelju solidarnosti obilaskom starijih i nemoćnih osoba i organizovati još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi.